Kasawa pilyet tutay adut kwarta na uray bakit ako ribet-bet agpay sutay kunkunada uray bakit no masulay agluwa nukut kuder ay kumayet-ket da ay wen kut-kudem kumagat kut-kudem nagatel ari kapem magtimbo-timbokel kita kutun nakadakdakken ay kagat na alumabaga na kagat-gatel lakas laaba indem kutun tital-talo kay kayat kulangin tay baklangin tay babae abungangera tatay bakla pasak mula magulimeg da tay babae abungangera sigurado pa'y nga skandalosa anang sabna mangigtikan ruban ay wen kut-kudem kumagat kut-kudem nagatel ari kapem magtimbo-timbokel kita kutun nakadakdakken tay kagat na alumabaga na kagat-gatel lakas laaba indem kutun tital-talo langem tay babae nga bungangera tatay bakla pasak mula magulimeg da tay babae nga bungangera sigurado pa'y nga skandalosa anang sabna mangigtikan ruban indem kutun ital-talo sadot bumangon ka kita eman tiaglawlaw siksikalat na kaidan ay nakakumot kapailan nurket di bimangon kan itarayamon tanagiddaam
Kayat mula makadanon kan, jay dulang nga ingkapanganan. Kalpasan ang nabsugkan, nanganam panawam laptan. Di ka payen nga agpalpan, deretso kati kaaruban. Saan apalso to'y paliiw ko, no sino paytay sa dot a tao. Saan na mapnek sa nga bandehado, agdirok pa'y naimas nga idasar mo. Hoy, sa dot agriing kan, dakes kan no di ka agbalaw. Iyorno sumunta masak bayam, lumakay kan arutay-rutay. Hoy, sa dot agtrabaho ka, no kaya't mo amangan ka. Lalo no adapay panggep mo, asumapol kasing kunganay mo. Hoy, sa dot adapay namnamam, nulaket di agdaget kan. Wat-wate mong dakalatakyak mo, unate mong taur-urat mo. Hoy, sa dot bumangon kan, kita eman di aglawlaw. Siksikalat na kaidan, aladarsem bumangon ka. Adda inag nasabat, umakit ngem nalapsat. Inismak ket kimit ma nagtibayo uy kaunggak. No tilanga di met pauli, di pa maginawaw sexy. Agtawen santi 60, lungay na bailat makagargari. Umakit nga agpaiso, napiksa pailat inababato. Makaalino ti batong na, makaparuso pailat kinina. Agbabaketa, isut kun kunada kaniya. Uray manuyo wendak di dametrik na, tuy marik na. Bakit akainayan aya agbabaketa, puno nga agbabaketa. Di dangamin na mutiganas, di bakit akainayan aya. Di pumatul iti bakit, kaskala agdat langit. Awan sa pulen ti kinasam arakop na ken inage. Ti bakit na sing-singpet, na bangbanglu awan mintis. Uray no kuribet-bet, awan sa pulem minakinagaget. Nakelariro tay kunkunada, nga amoy lupa ti angot da. Di bakit akaruman sa nag
manuoy uya wendak di dametrik na tuy marik na agbabaketa udno nga agbabaketa di dangami na mutiganas di bakit akainayan ayan agbabaketa udno nga agbabaketa di dangami na mutiganas di bakit akainayan ayan Ipumatol iti bakit gas kala at datlangit awan sa pulem di kinasamit arakop naken inagek di bakit nasingsingbet na bangbanglu awan mintis uray no kuribet-bet awan sa pulem inakinagagek Nakelariro tay kunkunada nga amoy lupa ti angot da di bakit akaromansa nagpayduma ti ganas na agbabaketa isut kunkunada kanya uray manuy uya wendak di dametrik na tuy marik na agbabaketa udno nga agbabaketa di dangami na mutiganas di bakit akainayan ayan di dangami na mutiganas di bakit akainayan ayan Doon ka, pinapahamo palang katawan mo sa isang pulis na yan. May problema pala kayo. Among nga raw. Nagpapakasarap ka yan. Among nga raw. Hindi ko nabaalan doon sa hotel na pinuntan mo yan. Kahit anong lalaki, magdududa na din yan. Katangaan na yan, pag wala ang ginawa doon. Posible na di ka bumigay doon, hotel na yun. Ano pa gagawin nyo doon? Magpaglaro ng jackstone? Pinagabrot ko to'y asawa tapno laing rumang ay panagbiya iti nagawid jak metten na uray iti sasangpet na ijay balay among ngarut ha una pinalaing nga asawa ipatangken na di kinaulbot na isungain rafi tulpuk isuna at danang ipasat ladawan da sa bali alalaki ti kadwana nakiktutak iti iti nakita sogo tay tuy iti panakunak among ngarut ha una tuy nalaing nga asawa nagtepela kung dahi tuirik na baka maarabis ko tuy asawa nangan ken nag-istorya awan sa bali nga inaramida grilled chicken pie with rice di kinanda narabawa palusot dayta nagpakawan kanyak to'y asawa ngem to'y rik nakasladya kung maawa jak maaklon pa ng lukluko na kanya balang kantis unay to'y asawa among ngarut ha hula to'y nalaing nga asawa imposible nga awa na pasama alangan nga ang jackstone dalangin di kunak
Among ngaru ha. Una to'y nalaing nga asawa at dalang arudan ti ebidensya. Di na paila aminan ti basul na nangan ka nag-istorya. Awan sa bali nga inaramid da. Grilled chicken pie with rice ti kinlanda. Narabawa palusot
HBO Records and Oyoboy Production. Apay nga itaka lang, ading teng dito'y biyak ko. Itantaadan at tagigwa to'y puso. Nabuburay kumanuamok atong tengka. Sika kumatkain nangaw, ken kakinkin na tawa. Dumteng tuti panawin, baka sikan tunat lain. Ipuno ang para kanyak, ay anyan na nagragsa. Pilpiliteng alukatan, tu'y puso ka nakaseran. Kaya't maamuan, apay kami na itakalang. Tu'y puso agsagsagaba, tirigan gapuken ka. Sindut pudno para kaniya kisukadi wenno sika. Nagururaya kumanuamok adung tengka. Sika kumatkain nangaw, ken kakinkin na tawa. Dumteng tuti panawin, baka sikan tunat lain. Ipudno para kanyak, ay anyan na naglagsa. Pilpilitek alukatan, tu'y puso ka nakaseran. Kaya't maamuan, apay namin na itakalang. This is HBO Records Original. Apay nga itaka lang, ading teng dito'y biyak ko. Itantaadan ang tagigwa to'y puso. Nagururayak kumanuamok atong tengka. Sika kumatkain nangaw, ken kakinkin na tawa. Tumteng tuti panawin, baka sikan tulain. Ipudno ang para kanyak, ay anyan na nagrasa. Pilpilitek kalukatan, tu'y puso ka nakaseran. Kaya't maamuan, apay ngamin na itakalang. Dumteng tuti panawin, baka sikan tunat lain. Tipudno ang para kanyak, ay andyan na nagragsa. Pilpilitek alukatan, tu'y puso ka nakaseran. Kaya't maamuan, apay namin na itakalang. Kaya't maamuan, apay namin na itakalang. HBO Records and Oyoboy Production.
sa lalaki, agbiro sa bali abutahe, pamaneknek kan iti kinalalaki, no adot naglabasan da babae, aglalon adot kwartam kumpare, kumpet da uray saan ka nataraki. Ngem agalwat kalaken ni kumare, taamangan no puten nata mabagbagi. Di kasya atan na sumardeng ka, ipamaysam nga aywanan di pamilya, na din tumarakrak iti masangwanan, para maabyo adwa iti asawa. Jakmet suksukatan ay nayunak lae, pagsasaudag iti mangyale-ale, ngemuray nukasta aganat ka, taamangan taasawam suktan na ka. Agbiro sa bali abutahe, pamaneknek kan iti kinalalaki, no adot naglabasan da babae, di kasya atan na sumardeng ka, ipamaysam nga aywanan di pamilya,
siya na napanagkitsenda. Ti si dada ken ni mister na. Amom ka di tinagatang na. Tilapia nga adda barbon na. Idi sumagpeten ni mister na. Inangot-angot na di tilapia. Anya timas na, inuna na. Agsida, barbunan at tilapia. Ayan niya, timas na nagsida. Tilapia nga agda barbon na. Ayan niya, timas na nagsida. Tilapia nga agda barbon na. Napalalong ti si daaw na. Taday di si dada at tilapia. Adda kinagat na at talaba. Ay bay ang deta sumbat ni manang siya na. Taday tapang paimas na. Kita engket nakanganga. Sida en barbunan at tilapia. Ayan niya imas na nagsida. Nga adda barbon na. Ayan niya timas na nagsida. Tilapia nga adda barbon na. Sipod maramanan na. Aha, dahito yan sapsapulen na. Barbunan at tilapia. Di manang siya na napanagkitsenda. Di si dada ken ni mister na. Amom ka di tinagatang na. Tilapia nga adda barbon na. Idi sumagpeten ni mister na. Inangot-angot na di tilapia. Anyat imas na, kinuna na. Agsida, barbunan at tilapia. Ayan niya, imas na nagsida. Tilapia nga adda barbon na. Ayan niya, imas na nagsida. Tilapia nga adda barbon na. Ayan niya, imas na nagsida. Tilapia nga adda barbon na. Ayan niya, imas na nagsida. Tilapia nga adda barbon na. Itan bakit agsinatan ket awan kad lomlom daang tipon pagsinaan ta ay jakla kuma ibagbaga awan anay ado a kwarta ken ado adelata apon pagsinaan ta kas na ornos nga agasawa idi kalman imbaga da kanya anapan ka kanjay lawag naglugan kat basit atrak ket jak amot napaspasamak ngem idinta simang petkan iti sumuno nga agsapa kinarkarton adelata ket di mo payen nakarkarga. Inaldaw biag po ngagpalpali iwak iti kastoy akasasaad nuari genjak pay nakay mukat nakalugan ka manen te basit atrak di munsan mailiw-liwag di naramanam idi napan katlawag
to'y bulsa. Itan baket lipaten nak basit atrak ng tedken katragsak. To'y hatdog ko di mumiten kayat inim imas mumit di basit atrak. San mailiw-liwag di naramanam idi napankat lawag nga isot pagat atapak nga dan kasugpon daytoy bulsa. Itan baket aglin ni patan basit atrak ng tedken katragsa. Toy hatdog ko di mumeten kayat inim imas mumet di basit atrak. To'y hatdog ko di mumiten kayat naim imasken ka di basit atrak.
paspasama dagiti galag ken sursuro nga permi analaan paspasagit ken inapal ginura ken inapa awan pulos ti babainda ipost da bay ta Facebook da tay tao analaing unay amaki apa isuda no kuwa tay awan putno agagayem na tay tao analaing asuma uting iwat na isuday ta tay parabitab chismos at kalsada tay tao abyangot agsisiim ti obrana tay garaw ken tignay mo isut sang kasipot na uraen na ka abigla-bigla uray awan gap-gapuna isuday ta tay agbibisin at dadakets nga apal na denggen nyo tuy kantak panggep ti paspasama dagiti galag ken sursuro nga permi analaan paspasagit ken inapal ginura ken inapa awan pulos ti babainda ipost da bay ta Facebook da tay tao analaing unay amaki apa isuda no kuwa tay awan putno agagayem na tay tao analaing asuma uting iwat na isuday ta tay parabitab chismos at kalsada tay tao asadot kenawan no pubrana isuda kita tay mang perperdi day tati libanganda no sikaket gimura iti day tuy akanta nalabit amay saka at ladakes nga apal na puraw jay dudul inchik dayta nuna labaga jay dudul madama dayta nunang isit jay dudul pugot dayta nuna silap jay dudul tisay dayta nakepet jay dudol ubing dayta nukuri bet-bet jay dudol ay bakit dayta no natampog jay dudol nalukmeg dayta no nalawa jay dudol pokpok dayta
No nabasa jay dudol na arem dayta. No na ang pet jay dudol ang dudayta. No na ang seg jay dudol kabaw dayta. No na bangles jay dudol madre dayta. Nakepet jay dudol ubing dayta. No kuribet bet jay dudol ay bakit dayta. No natampog jay dudol nalukmeg dayta. No nalawa jay dudol pokpok dayta. No na ang segjay dudul kabaw dayta. No na bangles jay dudul madre dayta. Napanga jay diri, nasabot
Gigitan nagduga na Kitsakot na palalo Pati driver kit nagwapo Ibig sa makikot tapnon mapansin na Isulat at kinikita Napermi ang konsonada Ni driver Lupanat na kamay bayan Ulisan na kaganagsak Permi man na may labak Yan ni driver Amor mo rin ay ito'y kung
pilyet tutay adot kwarta na uray bakit ako ribet-bet agpay sutay kun kunada uray bakit no masulet agluwa nukut kuder ay kumayet keda ay wen kut kudem kumagat kut kudem nagatel ari kapem magtimbo-timbo kel kita kutun nakadakdakel ay kagat na alumabaga na kagat gatela kaslaaba indem kutun tital-talo kay kayat kulangin tay baklangin tay babae abungan era tatay bakla pasak mula magulimeg da gentay babae abungan era sigurado pa'y nga skandalosa anang sabna mangigtikan ruban ay wen kut-kudem kumagat kut-kudem nagatel ari kapem magtimbo-timbokel kita kutun nakadakdakel tay kagat na alumabaga na kagat gatela kaslaaba indem kutun tital-talo langin tay babae nga bungang era tatay bakla pasak mula magulimeg da ngem tay babae bungang era sigurado pa'y nga skandalosa anang sabna mangigtikan ruba indem kutun ital-talo sadot bumangon ka kita eman tiaglawlaw siksikalat na kaidan ay nakakumot kapailan nurket di bimangon kan itarayamon tanagiddaam ayat mula makadangon kan jay dulang nga inkapanganan kalpasan anabsugkan nanganam panawam laptan di kapayen nga agpalpan deretso katika aruban saan apal sotoy paliiw ko no sino paytay sadot a tao saan na mapnek sang bandehado agdirok pay na imas nga idasar mo hoy sadot agriin kan dakes kan no di ka agbalaw iyorno sumunta masak bayam lumakay kan arutay-rutay hoy sadot agtrabaho ka no kayat mo amangan ka lalo no adapay panggep mo asumapol kasing kunganay mo
temon dakalatakyak mo, una temon taur-urat mo. Hoy, sadot bumangon ka, kita eman ti aglawlaw. Siksikalat na kaidan, aladarsem bumangon ka. Nasabat, umakit, ngem nalapsat, inismak, ket kimit mak, nagtibayo, uy kaunggak, no tilanga, imet pa uli, di pa maginawaw sexy, agtawen santi 60, lung ay na bailat makagargari. Umakit, nga agpaiso, napiksa pailat inababato, makaalino ti batong na, makaparuso pailat kinina. Babaketa, isut kun kunada kaniya, uray maluyo wendak di dametrik na, tuy marik na. Bakit akainayan aya agbabaketa, puno nga agbabaketa, di dangamin na mutiganas, di bakit akainayan aya. Di pumatol iti bakit, gaskala at datlangit, awan sa pulem ti kinasam arakop na ken inage, di bakit na sing-singpet, na bangbanglu awan mintis, uray no kuribet-bet, awan sa pulem inakinagaget. Dakelariro tay kunkunada, nga amoy lupa ti angot da, di bakit akarumansa, nagpaiduma, tiganas na. Agbabaketa, isut kun kunada kanya, uray manuoy uyawendak, di dametrik na, tuy marik na. Agbabaketa, puno nga agbabaketa, di dangamin na mutiganas, bakit akainayan aya agbabaketak, puno nga agbabaketak, di dangamin na mutiganas, di bakit akainayan aya. Gaskala at datlangit, awan sa pulem ti kinasamit, arakop na ken inage, di bakit na sing-singbet, na bangbanglu awan mintis, uray no kuribet-bet, awan sa pulem inakinagage. Dakelariro tay kunkunada, nga amoy lupa ti angot da, di bakit akarumansa, nagpaiduma, tiganas na. Agbabaketa,
doon ka, pinapahamo palang katawan mo sa isang pulis na yan, may problema pala kayo. Among nga raw. Papakasarap ka diyan. Among nga raw. Hindi ko na baalan doon sa hotel na pinuntan mo yan. Kahit anong lalaki, magdududa na din yan. Katangahan na yan, pag wala kang ginawa doon, posible na di ka bumigay doon, hotel na yun. Ano bang gagawin nyo doon? Magpaglaro ng jackstone? Pinagabrot ko to'y asawa, tapnula ang rumang ay panagbiya. Iti nagawid jak meten na uray, iti sa sangpet na ijay balay. Among ngarut, ha, una pinalaing nga asawa, ipatangken na di kinaulbot na, isungain rafi tulpuk isuna, at danang ipasat ladawan da, sa bali alalaki ti kadwana, nakituta ti iti nakita, sogo day to iti panakunak. Among ngarut, ha, una pinalaing nga asawa, nagtatpela kung dahi tuirik na, baka maarabis ko tuy asawa. Nangan ka nag-istorya, awan sa bali nga inaramid da, grilled chicken pie with rice di kinanda, narabawa palusot na ita. Nagpakawan kanya to'y asawa, ngem tuirik nakasla jakun maawa, jak maaklon pa ng lukluko na kanya, balang kantis unay to'y asawa. Among ngarut, ha, una to'y nalaing nga asawa, imposible nga awa na masama, alangan nga ang jackstone dalangit di kunak. Nangan ka nag-istorya, awan sa bali nga inaramid da, grilled chicken pie with rice di kinanda, narap
HBO Records and Oyoboy Production. Apay nga itaka lang, ading teng dito'y biyak ko. Itantaadan ag tagigwa to'y puso. Nabuburaya kumano amo adumdeng ka. Sika kumat kain-in nangaw, ken kakin-kin na tawa. Dumteng tu ipanawen, baka sikan tu naglaeng. Ibudno para kanyak, ay anyan na nagragsa. Pilpilite alukatan, tu'y puso ka nakaseran. Kaya't ku amaamuan, apay namin na itakalang. Tu'y puso agsagsagaba, tirigan gapuken ka. Sindut pudno para kaniya kisuka di wenno sika. Nagururaya kumano amo adumteng ka. Sika kumat kain-in nangaw, ken kakin-kin na tawa. Dumteng tu ipanawen, baka sikan laeng. Ipudno para kanyak, ay anyan na naglagsak. Pilpilitek alukatan, tu'y puso ka nakaseran. Kaya't ku amaamuan, apay namin na itakalang. This is HBO Records Original. Apay nga itaka lang, ading teng dito'y biyak ko. Itantaadan ang tagigwa to'y puso. Nagururayak kumano amo adumteng ka. Sika kumat kain-in nangaw, ken kakin-kin na tawa. Dumteng tu ipanawen, baka sikan tu laeng. Ipudno para kanyak, ay anyan na nagragsak. Pilpilite alukatan, tu'y puso ka nakaseran. Kaya't ku amaamuan, apay namin na itakalang. Dumteng tu ipanawen, baka sikan tu naglaeng. Ipudno para kanyak, ay anyan na nagragsak. Pilpilite alukatan, tu'y puso ka nakaseran. Kaya't ku amaamuan, apay namin na itakalang. Kaya't ku amaamuan, apay namin na itakalang. HBO Records and Oyoboy Production.
Dagangay iti may sa lalaki, agbiro sa bali abutahe, pamaneknekan iti kinalalaki, no adot naglabasan da babae, aglalon adot kwartam kumpare, kumpet da uray saan ka nataraki, ngem agalwat kalaken ni kumare, taamangan no putenata mabagbagi, di kasyaatan na sumardeng ka, ipamaysang nga aywanan di pamilya, na din tumarakrak iti masangwanan, arapa abyo adwa iti asawa, jakmet suksukatan ay nayunak lae, pagsasaudag iti mangyale-ale, emuray nukasta aganad ka, taamangan taasawam suktan na ka. Agbiro sa bali abutahe, pamaneknekan iti kinalalaki, no adot naglabasan da babae, di kasyaatan na sumardeng ka, ipamaysang nga aywanan di pamilya, na din tumarakrak iti masangwanan, arapa abyo adwa iti asawa, di kasyaatan na sumardeng ka, ipamaysang nga aywanan di pamilya, na din tumarakrak iti masangwanan, arapa abyo adwa iti asawa, arapa abyo adwa iti asawa. Tiyak inggaan, yakin nagsurutel, tanagan natin nakamre. Uray na taraki, when nanamat yun, huwag langit gayam-gayam ko. Uray na taraki, when nanamat yun, huwag langit gayam-gayam ko.
siya na napanakitsyenda. Ti si dada ken ni mister na amum ka di tinagatang na tilapia nga adda barbon na. Idi sumagpeten ni mister na inangot-angot na di tilapia. Anya timas na inuna na agsida barbunan at tilapia. Ayan niya't imas na nagsida tilapia nga agda barbon na. Ayan niya't imas na nagsida tilapia nga agda barbon na. Idintamangan ni mister na napalalon ti si daaw na. Daday di si dada at tilapia adda kinagat na at talaba. Ay bay ang deta sumbat ni manang siya na taday tapang paimas na. Kita engket nakanganga si daen barbunan at tilapia. Ayan niya't imas na nagsida tilapia nga agda barbon na. Ayan niya't imas na nagsida tilapia nga agda barbon na. Sipud maramanan na aha dayto yan sa pulen na barbunan at tilapia. Ni manang siya na napanakitsyenda. Di si dada ken ni mister na amum ka di tinagatang na tilapia nga adda barbon na. Idi sumagpeten ni mister na inangot-angot na di tilapia. Anya't imas na kinuna na agsida barbunan at tilapia. Ayan niya't imas na nagsida tilapia nga agda barbon na. Ayan niya't imas na nagsida tilapia nga agda barbon na. Ayan niya't imas na nagsida tilapia nga agda barbon na. Ayan niya't imas na nagsida tilapia nga agda barbon na. Itan bakit agsinatan ket awan kad lomlom daang tipon pagsinaan ta ay jakla kuma ibagbaga awan anay ado a kwarta ken ado adelata apon pagsinaan ta kas na ornos nga agasawa idi kalman imbaga da kanya anapan ka kanjay lawag naglugan kat basit atrak ket jak amot napaspasama ngem idinta simang petkan iti sumuno nga agsapa kinarkarton adelata ket di mo payen nakarkarga. Inaldaw biag po ngagpalpali iwak iti kastoy akasasaad nuari genjak pay nakay mukat nakalugan ka manen te basit atrak di munsan mailiw-liwag di naramanam
idi napankadlawag nga isut pagat atapak nga dan kasugpon daytoy bulsa itan baket lipaten nak basit atrak nang tedken katragsa tuy hatdog ko di mumiten kayat inim imas mumit di basit atrak san mailiw-liwag di naramanam idi napankadlawag nga isot pagat atapak nga dan kasugpon daytoy bulsa itan baket aglinipatan basit atrak nang tedken katragsa tuy hatdog ko di mumeten kayat inim imas mumet di basit atrak tuy atuk ko di mumeten kayat naim imas ken ka di basit
kantak panggep ti paspasama dagiti galag ken sursuro nga permi analaan paspasagit ken inapal ginura ken inapa awan pulos ti babainda ipost da bay ta Facebook da tay tao analaing unay ama kiapa isuda no kuwa tay awan putno agagayem na tay tao analaing asuma uting iwat na isuday ta tay tarabitab chismos at kalsada tay tao abyangot agsisiim ti obrana tay garaw ken tignay mo isut sang kasipot na uraen na ka abigla-bigla uray awan gap-gapuna isuday datay agbibisin at dadakets nga apal na denggen nyo tuy kantak panggep ti paspasama dagiti galag ken sursuro nga permi analaan paspasagit ken inapal ginura ken inapa awan pulos ti babainda ipost da bay ta Facebook da tay tao analaing unay ama kiapa isuda no kuwa tay awan putno agagayem na tay tao analaing asuma uting iwat na isuday ta tay tarabitab chismos at kalsada tay tao asadot kenawan no pubrana isuda kita tay mang perperdi day tati libanganda no sikaket gimura iti day tuy akanta nalabit amay saka at ladakes nga apal na puraw jay dudul inchik dayta nuna labaga jay dudul madama dayta nunang isit jay dudul pugot dayta nuna silap jay dudul tisay dayta nakepet jay dudol ubing dayta nukuri bet-bet jay dudol ay bakit dayta no natampog jay dudol nalukmeg dayta no nalawa jay dudol pokpok dayta
nabasa jay dudul na arem dayta. No na ang pet jay dudul ang dudayta. No na ang seg jay dudul kabaw dayta. No na bangles jay dudul madre dayta. Nakepet jay dudul ubing dayta. Nukuri bet-bet jay dudul ay bakit dayta. No natampog jay dudul nalukmeg dayta. No nalawa jay dudul pokpok dayta. No na ang segjay dudul kabaw dayta. No na bangles jay dudul madre dayta.
agwa nukudkudem ay kumayet keda ay wen kudkudem kumagat kudkudem nagatel ari kapem magtimbo-timbokel kita kutun nakadakdakken ay kagat na alumabaga na kagat-gatela kaslaaba indem kutun tital-talo kay kayat kulangin tay baklangin tay babae abungangera tatay bakla pasak mula magulimegda Gentay babae nga bungangera sigurado pa'y nga skandalosa anang sabna mangigtikan ruban ay wen kudkudem kumagat kudkudem nagatel ari kapem magtimbo-timbokel kita kutun nakadakdakken tay kagat na alumabaga na kagat-gatela kaslaaba indem kutun tital-talo langin tay babae nga bungangera tatay bakla pasak mula magulimegda ngentay babae nga bungangera sigurado pa'y nga skandalosa anang sabna mangigtikan ruban indem kutun tital-talo Sadot bumangon ka kita eman iaglawlaw siksikalat na kaidan ay nakakumot kapailan nurket di bimangon kan itarayamon tanagiddaam ayat mula makadanungkan jay dulang nga ingkapanganan kalpasan anabsugkan nanganam panawam laptan di kapayen nga agpalpan deretso katika aruban saan apal sotoy paliiw ko no sino paytay sadot a tao saan na mapnek sang bandehado agbiro pay na imas nga idasar mo hoy sadot agriing kan dakes kan no di ka agbalaw iyorno sumunta masak bayam lumakay kan arutay-rutay hoy sadot agtrabaho ka no kayat mo amangan ka lalo no adapay panggep mo asumapol kasing kunganay mo
temon dakalatakyak mo, una temon taur-urat mo. Hoy, sadot bumangon ka, kita eman ti aglawlaw. Siksikalat na kaidan, ala darsem bumangon ka. Nasabat, umakit, ngem nalapsat, inismak, ket kimit mak, nagtibayo, uy kaunggak, no tilanga, imet pauli, di pa maginawaw, sexy, agtawen santi 60, lungay na, bailat, makagargari, umakit, nga agpaiso, napiksa pailat inababato, makaalino ti batong na, makaparuso pailat kinina. Babaketa, isut kun kunada kaniya, uray manuy uyawendak, di dametrik na, tuy marik na. Bakit akainayan aya agbabaketa puno nga agbabaketa di dangamin na mutiganas di bakit akainayan aya di pumatul iti bakit kaskala agdat langit awan sa pulem ti kinasam arakop na ken inage ti bakit na sing-singpet na bangbanglu awan mintis uray no kuribet-bet awan sa pulem inakinagaget dakelariro tay kunkunada nga amoy lupa ti angot da ti bakit akarumansa nagpayduma, tiganas na. Babaketa, isut kun kunada kaniya, uray manuy uyawendak, di dametrik na, tuy marik na. Babaketa, utno nga babaketa, di dangamin na mutiganas, bakit akainayan aya ababaketak puno nga ababaketak di dangamin na mutiganas di bakit akainayan aya kaskala agdat langit awan sa pulem ti kinasamit arakop na ken inagek di bakit na sing-singbet na bangbanglu awan mintis uray no kuribet-bet awan sa pulem inakinagagek dakelariro tay kunkunada nga amoy lupa ti angot da di bakit akarumansa nagpayduma ti ganas na babaketa
doon ka, pinapahamo palang katawan mo sa isang pulis na yan, may problema pala kayo. Among nga raw. Nagpapakasarap ka yan. Among nga raw. ron. Hindi ko nabaalan doon sa hotel na pinuntang yan. Kahit anong lalaki, magdududa na din yan. Katangahan na yan, pag wala ang ginawa doon, posible na di ka bumigay doon, hotel na yun. Ano pa gagawin nyo doon? Magpaglaro ng jackstone? Pinagabrot ko to'y asawa, tapno laing rumang ay panagbiya. Iti nagawid jak meten na uray, iti sa sangpet na ijay balay. Among ngarut, kuna to'y nalaing nga asawa, ipatangken na ti kinaulbot na, isungain rafi tulpuk isuna, at danang ipasat ladawan da, sa bali alalaki ti kadwana, nakiktuta kiti iti nakita, sogo tay to'y iti panakunak. Among ngarut, una to'y nalaing nga asawa, natatpela kung dahi tuwirik na, baka maarabis ko to'y asawa. Nangan ka nag-istorya, awan sa bali nga inaranida, grilled chicken pie with rice di kinanda, narabaw palusot na ita. Nagpakawan kanyak to'y asawa, ngem to'y rik nakasladya kung maawa, jak maaklon pa ng lukluko na kanya, balang kantis unay to'y asawa. Among ngarut, una to'y nalaing nga asawa, imposible nga awa na pasama, alangan nga ang jackstone dalangin di kunak. Nangan ka nag-istorya, awan sa bali nga inaramida, grilled chicken pie with rice di kinanda, narabaw palusot na ita. Among ngarut, una to'y nalaing nga asawa, at dalang arudan ti ebidensya, di na paila aminan ti basul na. Nangan ka nag-istorya, awan sa bali nga inaramida, grilled chicken pie with rice di kinanda, narabaw palusot na ita. Among
HBO Records and Oyoboy Production. Apay nga itaka lang ading teng dito'y biyak ko itan taadan ag tagigwa to'y puso nabuburaya kumano amok atong tengka sika kumat kain nangaw ken kakin natawa dumteng tu di panawen baka sikan tu naglaen ibuno ang para kanyak ay anyan na nagrasa pilpilite alukatan tu'y puso ka nakaseran kaya't ku amaamuan apay kami na itakala tu'y puso agsagsagaba tirigan gapuken ka sindut pudno para kaniya kisukadi wenno sika nagururaya uma no amo adung tengka sika kumat kain nangaw ken kakin natawa dumteng tu ipanawen baka sikan naglaen ipudno para kanyak ay anyan na naglaksa pilpilitek alukatan tu'y puso ka nakaseran kaya't ku amaamuan apay namin na itakala This is HBO Records Original. apay nga itaka lang ading teng dito'y biyak ko itan taadan ang tagikwa to'y puso nagururayak kumano amok atong tengka sika kumat kain nangaw ken kakin natawa tumteng tu ipanawen baka sikan tu laen ipudno ang para kanyak ay anyan na nagrasa pilpilite kalukatan tu'y puso nakaseran kaya't ku amaamuan apay ngamin na itakala dumteng tu ipanawen baka sikan tu naglaen ipudno ang para kanyak ay anyan na nagragsa pilpilite alukatan tu'y puso ka nakaseran kaya't ku amaamuan apay namin na itakala kaya't ku amaamuan apay itakala HBO Records and Oyoboy Production.
may talaki agbiro sa bali ake amanin kang hindi kinalaki no ano naglabas ang kabagay alam parang gumahe kumita mo ay saan ka nagtaraki Ikaw ang langit ni kumare ang anokot pinakakabagay ikas yung nalumating ka ikaw ay isang nakawalan di pamilya at ito marang hindi masalan para wag yung alwa hindi kasawa Jakmet suksukatan ni ngayon ang lahe Pagsasauda giting mangyayari Ewan kasana ka at asawat sutan ka Agbiro sa bali aputahe Pamanek-nek kaniti kinalalaki Huwag nagkasan na babae Iksihan na sa kardeha Ikamay sang nakaiwan di pamilya Dating tumarakang hindi masama Kapag yung ano hindi sawa Iksihan na sa kardeha Ikamay sang nakaiwanan pamilya Dating tumarang at hindi masamanan Marapagyo at wag isawa Marapagyo at wag hindi asawa Kainggaan, iinak surutin Nagnamin Isi dadaken ni Sena Titinagaan na Tilapia nga at dabarbon na Idi sumagpeten ni Mister na Ako na tilapia Ayaw na inanak silang pagkaga Ayaw isa na silang kilang ang dadarbon na Ayaw isa na silang kilang ang dadarbon na Sama ni Mister na Akalaro isi daaw na Ay isa kailang adapilagat na akala Ay kapitan magmansya Pakilas na kita engket nakanganga si dahin barunan at tilapia ayan niya isa sila tilapia ayan iba sila tilapia kakabarunan sino maramanan na aha dahil tuyen sa sabuhay na ang tilapia isa na kisena isa na kisena dahil kinakang na tilapia na kabarunan hindi sumagpeten kisena nakakaw na tilapia ay ko na inunan na sila pag ng tilapia ayan niya ibas na sila tilapia Itan bakit agsinatan ket awan kad lom daan tipon na ayala kuma awan anay ado abata ken ako adelata apon sana kasno sa kasama ikalang dingadan niya anapan ka kanjay lawag naglugan kat basit atrak ket jak amot napasama ngandin asimakan iti sumunod na kasama inatong adelata ket di mo payen nakakarga inalaw di ako ngakalaliwa itikas ko'y pagsasaad nuari genjak pa'y nakay mukat nakalugan ka manen te basit atrak di munsan mailiw-liwag di naramanam inanglag naso para at nasontay diusad itan bakit lipaten na basit atrak ng tedken atrak sa tuyak doon mo niyak insmetid sikat
Di mo sang mailiw-liwag Dinaramnam kinakatan Naisot pagkatapakadang kasupon Natulusan Iangget agingkatan Isipatak nagmarasahan Tuyag pagkori mo meten kaya Inimas net di basikatan Tuyag pagkori mo meten kaya Inimas nga di basikatan Denggenyo tuy kantap panggep ti paspasama dagiti galat ken sursuro nga permi analaan paspasagit ken inapal ginura ken inapa awan pulos ti babainda iposta bay ta Facebook da tay tao analaing unay ang makiapa isuda no kuwa tay awan putno agagayem na tay tao analaing asuma uting iwat na isuday ta tay para bitab chismos at kalsada tay tao abyangot sisi iti obrana
tay garaw ken tignain isut sang kasipon guraen na ka abigla-bigla ulay agap na una suday datay abibisi at rakes nga apal na Denggen nyo, tuy kantak, panggep ti paspasama dagit igalag ken sursuro, nga permi analaan paspasagit ken inapal, ginura ken inapa awan pulos, di babainda, ipost da by ta Facebook da tay tao analain unay amaki apa isuda no kuwa tay awan pudno agagayem na tay tao analain unay amaki apa asok man kuwan sulit ay magperperdi day kadiliman musik yung ito'y akin alam ang sakit mama puraw jay dudul inchik dayta nuna labaga jay dudul mamadata nunang isit jay dudul pugot dayta nuna silap jay dudul tisay dayta nakipet jay dudol ubing dayta nukuri bet-bet jay dudol ay bakit dayta no natam